So guys, nanjye ngumuniza amasegonda 30 yonyine tuganire gato kuri video muri kona kuri screen zanyu. Tuyiganira amagambo biragira ati nakuri Imana itagukura ndetse nanitakugeza cyangwa se Imana yagutindije iragutegera. Uyu mugabo muri kona kuri screen zanyu yamenyekanye cyane ku izina rya Kagarara nk'umwe mu content creator bo mu Rwanda bafite ubumuga bitewe nuko Imana yamuremye nkuko mwese mubibona. Nyuma yuko Imana ibonye ubuzima busharire Kagarara yaje kunyuramo, yaje kumugenera Impano yo kumuzana Icyamamare mpuzamahanga binyuze ku mbuga nkoranyambaga yitwa Ashton Hori wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bombi bamaranye igihe kingana n'icyumweru bazengurukana bimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika birimo n'u Rwanda by'umwihariko. Mbere yuko bombi batandukana, iki Cyamamare cyaje kugenera Kagarara impano nziza cyane nka gift y'imodoka yo mu bwoko bwa Kia Sportage ndetse na sheke ya miliyoni 7.5 z'igishoro cyo kubaka ubuzima. Anarinza amagambo agira ati mbabera reka kurira, ibi ntago ari nje bigukoreye ubwo n'Imana ibikoze n'umugisha we nawo uhungira. Buri wese akaba abona ibyiza nk'ibi nubwo atari ko buri wese ayibona. Mwabona mu Imana ni nziza. Nitwa Generous Gibrus. Ciao ciao. God is amazing. Remember, He works through people. This is not me. This is Him. You shouldn't even see me as a real person right now. This is Jesus Christ. He's showing you that He's real. He's showing you that you might be small, but your purpose is huge. Everyone needs to see it. Because the faith that you have, what I've seen, right? The patience that you have, the love that you have, the kindness that you have, millions of people don't have that, and they don't struggle or deal with a disability. So what I found out on this trip really is that disability really isn't inability. You got a big heart, brother. I love you, bro. Love. Hop up in there.